Benga botsawala ro phanyo zinzini. Trop c'est trop. Ah ça c'est vrai. Wallahi trop c'est trop. Faut pas pleurer. Trop c'est trop. Faut pas pleurer mon frère. Wallahi trop c'est trop. Dobra, sibara tsaya. Mwana mama ya tsufanya hazi njema. Ferme-moi. Atambuzi na mbe zinazoliswa manime mazi wachiwa wana habari wema wali watretewa haya wamira masikini kumuri shika mtu mtenge mwana ndo mtu mlisamaha ona na nsahi hata fikiri ko miraje un peu de mastake. Non c'est vrai wallahi hamba kwele manotso mirendi lala unon badibwa mais très cher. Elengas Janwa, Elengas Janwaz. Oui boma je ngo zero on me dit femba taratibu njuhanlole bana bamrugu twajilali abantu bwana ama wanaume namlabe mtunanyamize afikiri yalole angalie Relezendo. yehawaho hao yehandisizo hao abahangutamani mwana mshia mwanzao bazokiri nruja utamani mwana mshia mwanzao au mamjo para après Abo ilo si julungwe, ilo si bweje. shemru handisizo hao hawaho hao habehambabiza ndrongo marhaba kwezi tindi ditsola mndu lozala mndundovi bomana badi bana problemu ti jilali avananto do bahi na botso nomza de tsona jomanza shamrati mangihe hamwana mshaika onyinga mjuwao ze sif abaso wana washe wao hale mrado wataho malali omrie wa filme shavasa ngwendo mbio wataho bane kamerelio ya filme wa ya jojo rengonda manga Humiliation pour nos frères. zonongo za msinadi hawizo nongo za mzaha ya umahadisi kanga myajuwao Haku. bomana amingo jokona bani fanya orouno vaho wewe bomzenga wemanga kututawozijua huone mnasuru aho twarabuni hulawo kumbini aho tijida uwe muhimu huone surwa ila humangiha naye ngwanzo urengi abodu watojirwa hitwa haja iho hawasilo manga jaha utrayar darenge wala hawarahahe ya kanae komori ya tende iho yatsuka na nafasi zomrenga abo ya kakomori au kakaja kana hindru au katina hindru wumchwa iwode hela hahe halafu hahundu profi hadungu mrungu rajine hawasiliho Subhanallah, subhanallah. La haula la quwwata illa billah. Nazimu namswamihini ba kamtsuvenza subhanallah wa komori. Non mais ça fait mal. Non ça fait mal wa komori. pays ngabotso inabanu ya beli Il est moche, il est moche. ah ili hau eli Elle est moche. assalamu alaikum wa alaikum salam mtate baraka yabo fanyha amina wana ndongo vanu ni buo wandu wabalihe matso no wabuhe matso wadojo Ili mjewe lezo komori relezendo. d'accord poise miwani be kam ngurongozo trengo mduka doka za miwani ani mrongozoni sharawo jakomasi fermez-moi d'abord Ferme-moi. nini bilfami tazila dongo jitowazo mwanamme ujua kakazaya shilika kamtujua mwanamme ujua kakazaya Chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. abantu wewe nganzorongoze mabelseri wa hahu wa benungo hindi namperemete nauma hanyo wangalwa nruashe watretendo wajomira hai shambisa nganzo wale huili janyamba shamdengwa no mahanyo mdengwa ndo mahanyo mdola salary mbili je suis d'accord shabo hulula ni mndu safari mwana mmaho alula mndu safari shabo wewe ngolwe salary mwana mmaho ne hemruma shabo la lele boy la hoda ho ano no hukubalize nongo hizo ngojudono ngomshara hahu boshana sho hahu Ah non. ewa Non. Babio no et non. Karina ujo kabo tijubana. maskini halafu hapo ihoba kukufanya kansa la bahili dopi ha muhila shaka sana droit ya tretewa yafanywa treatment yone wakabala sevo ya jomunda mwana himara on wede bani ha halafu hapo kuja wajibu buhamboka kutumira mangalwa no mahanyu bajokeri kabo omro uzimiha Mtu mamgwe. yewa omrozimiha stadir watuvuwa ndo mjimdo voyage ndo kanari wodo wana washi Franchement leo nakaushia omission ni unaka komori ngwa pwembono izo amonongo zijua omro wazimiha eza holodingo ni hunura hako jazimiha au oka jishirikatu zisiwa limangar juao msortunda ni mabelser mnogo jina mabelser ya uvumbu abalanga msorte oda nyina wala na mahanyu kuna mwera ni pade shabaya bamri honro namwambia amina bamgu katina zimshindao
amba jeje Kuna mwera ni pade shabaya amrihondro. haikede abantu banyu kamtuta mambilo kamzaye na mzaye ha Dobya janza fanya hazatiliwa. kabati Dobya janza lolo ati unde mavuna ndola. kabati la furto kabahe namna hino Mavuna ndola ni tsima pesa na tijindi. Mavuna ndola ni mwana. Sanongo hizo kweli. Wati janza ya hunda sino mndo kajajo lolo. Mndo ajeba kupara ni hado fanya ubecha. sha eba panu kweliza barua na umadunga bali mishahara yorwa nashwa hao Kaka mda tulikuwa na mahanyo wanzo mwensi mwala honi mdo vura na mizi. Kairi mrato swani kansoro. shaka shende odovura na mizino fanya Ndo sekuli ya nazindu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. do foma hai eba na haki Mwenyezi Mungu wanashi wanungata hawendi Yondi wana shatu wanzao warongozi wando watirwaye himbu kamsulejeze mapesa aizo ngozi joje ba grand peru kasi karleje za reali vokosi karakasi nawe naye haukanyi wanamne wakomori nyika mlejeze riali eba banta walula aritoshindwa kamemu wansidwa longa zija chanyi mlo ulaya nga mfungoze kantini mwereho muhanduzanyu no zihaze fiche de paye za hanyu Tijao. na ruwando rashendo wamrenda na ondra ume wamnika ni makirtas ndaba nukuri bontonto ikangara nzuri kalima ondwashe rudo wa kalima namnaje est-ce qu'on peut aller manger au resto? Le resto d'accord c'est simple même est-ce qu'on peut aller au resto le resto kwamba resto le resto alors chérie qu'on peut aller au resto ukawazungu ulejeze carte bleu resto nyinyi ze carte bleu zanyu ndo funoni mwafunga kantini mbehe muhanduzanyu grand-père Zenebe mets la pub s'il vous plaît habo masarifisi waja warisaidia hizo tushida razifanya hauri tsondo wakati razifanya mfano ngolozo mbaba haho mzazaho mwanamshwa haho wa karibu nawe hujanza mndu ya hosela sali ya hosezano yabe hezela kile kutuhunda ngolujum pare hai utitabishe mnaganza kwa jazi hapo ba ngaodahoni nyumba ingine na mchajaja ngiona nkudi ezengozi tambaleza watoto pia kutushinda wapare waje ufanyilie waranje wavereze nguwa waranje pia kajazia mbahi tena ngo demenage ujanza mdaho senyu mba tena wapare wanua jahansi Paris Marseille Lyon ndaganza manda watido jitabisha Unanyawa hanyu wabure Ranzinguo wahure ndananai So kweli hanyani na ure Shana mjilinde bao mwisomui Mwana mwala nzindima mwacha manga